Si Jesus isip anak sa Dios nga matuod nga gikan gis langit nanaog nganhis kalibutan, mao ang gipasabot ni propeta Isaías nga pulong sa Ginoo nga mura og yelo or murag uwan nga gikan sa langit unya muanhi sa yuta niya iyag yung tumanon ang katuyuan nganong nahog siya dinhi sa yuta. Diba ang kanang uwan og mahog sa yuta unsa may unang mahitabo, mabasa gyud ang uga niya kon sigig yung uwan niya basa na kaayo, unsa may sunod mahitabo, mulandslide ang yuta nga basa na kaayo niya inig landslide sige pagyapog uwan, unsa may sunod mahitabo, mulunop hangtod mamatay na hinuon ang mga kinabuhi. Nganong inig uwan na may daotang mahitabo nga unta ang uwan mao may mopahatag og kinabuhi, mao may mohatag og kahimsog sa mga tanom, katambok sa yuta. Nganong mga matay naman hinuon tungod kay dili andam, dunay mga porsyon sa kalibutan nga dili andam mudawat sa uwan, mo na nga mulandslide o kaha ang drainage dili andam mulunop na. So kinisang pag-ampo nga gitudlo ni Kristo mausad ni siya ang sukdanan kung andam batang mudawat niya o dili. Sige ko na biling nga imong tupad ina gidawat nimo si Kristo. Sige, wa gani ka mudawat ha, mulandslide gyud ka. Oh, kana lang pag-ingong Kristo amahan namo, ang sugod sa iyang gitudlo ba amahan namo, unsa may pasabot ana gitudloan ta ni Kristo sa paghunahuna nga ang tanang tawo sa kalibutan atong igsuon. Nangigsuon bakas imong silingan o nagkig-iyahay? Kana nangigsuon baka anang kabit sa imong banas una o nakig-away? Sige, di ba? Mulandslide ta usahay ba masuko ta usahay. Ngano kun taong tudluan ko nimong mangigsuon anang animal dako ana. Pero mao man gitudlo ni Kristo, man siya mingon amahan nako or amahan namong taga San Vicente, amahan namong taga among mga Pilipino, amahan namong taga Israel, amahan namo nga taga Russia. Wa man amahan namo tanan gyud. Sa sinugdanan pa lang sa pulong nga iyang gilitok, nakita na nato unsay tinuod nga pag-ampo. Ang tinuod ang pag-ampo muabli sa atong hunahuna o kasing-kasing nga mahimot ang universal. Mao bitaw ang atong simbahan gitawag og Catholic Church. Kay kanang word nga Catholic universal. Apil ang tanan. Mao na inig ampo nato, apil gyung tanan, Katoliko, dili Katoliko, wa mo tuog Ginoo, mituog Ginoo nga tao, apil silang tanan. Kada nato mention og amahan namo. Pero pila raman kabuok kasing-kasing karon sa tao, labi na natong mga Katoliko nagasigig ampo anang amahan namo nga tinuod gyung naghuna-huna nga kita anak sa Dios ug managsuon. Itaas ang kamot, kinsa ninyo ang nibati nga igsuon tang tanan. Taas kamot. Nyag baligya ag slat di mo palit. Unsa may isulti dayon, uy, para ni ako. Unsa man ang klasihas igsuon kanang dili gyud makigambit sa iyang igsuon, kanang makig-iyahay ba? Unsa man ang klasihas igsuon, isipan. Nya tinuod na siyang igsuon, dili. Namang ganiro yung mga igsuon nga nagkinihaay tungod anang utang kay mag-inutangay man. Ako sukad sa una nga 5 raman mi ka managsuon, magsawgod taon mi anang
kiampi, magsaw mi anang mga ginamos kanang tinabal nga lawlaw katubang unsa na nga tuloy ba na o kana bang isugba nimo kayo nga kuto-kuto og maayo ba. Oh, magsaw mi ana oy. Kami bang managsuon samtang nagtubo mi, magsaw mi ana. Muna karon pagkadagko na namo, nanay uban anay mga trabaho, ako sad nakatrabaho na sad ko. Ako yung gitudluan sila nga di kita mag-inutangay, maghinatagay kita, why paninglanay. Hangtod karon ako ginang gi-practice niya na amang gipipila nga mo action og kana bang murag makig-iyahay ba. Meeting dayon, meeting nganong mao man ni imong gibuhat, mura naman kagwa makighiusa. Hasta sa dakong mga iyaan, basta moduol nako, ako yung ingnon ay namo paningil ang inyong gipanghatag sa atong mga kaliwat kay kuan gud ta nagsuon ra gud ta saom kita tinabal sa una karon na hinuong na natay mapalit nga pila ka kilong baboy dili na lang dita maka-share ana karon di ay nga mo income na kag 1,000 o kaha milyon baka dili na lang gyud hinuon ka kahatag anas imong isigataw imo na gyud hinuong ipautang. Ang naminaw nako malipayon, ang wa maminaw karon nagkinusmuray ang naong. Bisag kamo unsa may hangyo nako ninyo ug akong gitudlo sige ang gitudlo ni Kristo kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Tanawa ang naningil, tanawa unsa nahitabo kusmod og naong. Bisag mo simba pa kusmod gyapon nagnaong. Mo nay una ha atong buhaton ikaduha nga punto ni Kristo nga gitudlo nato nga usahay di taganahan ang iyang giingon kay ang atong amahan di man mausab di man sad mag-usab-usab og permanente magid siya nga naa ug way sukod ang iyang grasya. Ang gusto ni Kristo nga moingon ra gyud ta ang kalan-o namo karong adlaw ihatag namo karong adlaw. No. Kinsa ninyo dinhi ang dili mabalaka para sa sunod semana ta sa kamot. Amayo, congratulations na iduha. Ang uban, sus, barbalakaha yun, magsigig yung tigom, kay susunod to, susunod semana, sunod buwan, ang akong maintenance, ang akong mga palitonon. Daghan kay tagikwinta, nga tua pa ba, umaabot pa, ang atong gikwinta, umaabot, porti na nun natong presyura, mo nang stress na karon ang mga tao, kay di man maghuna-huna sa kalanon karong adlawa, ang gihuna-huna, ang kalanon sa usa ka tuig. Ang gikinahanglan sa usa ka tuig dili gusto ang Ginoo anak mga igsoon kay aron unta maka-appreciate ta sa matag adlaw nya moingon dayon ta unya pa dir gitudloan man sa tas Ginoo pagplano di ba ningon man Ginoo pagplano gyud maayo kun magtukod kag tori bana-banaa kun makagasto baka nya nganong kada adlaw man nga naman kay gastuhanan para natong kumbinto og di na to planohon unsa man niya to igasto di ba niya unsa mo na nisukwahi si Kristo iyang gitudlo sa pagampo nisukwahi siya sa Ginoo waoy ingon siya pagplano bisan pag 50 ka tuig planoha pero ayaw kabalaka para sa ugma madayon man ang imong plano sa dili ayaw na kabalaka. Ang karon ra gyung adlaw maoy i-concentrate. Panata atong kumbinto, maligya kog slot karong adlaw. O kung say mo abot, mao sa na atong gamiton. Ug way mo abot, magpapatay ko sa kontraktor. Og mao gid ay bukti ila kong ilansang anang kumbinto sa diara ang naghimog kumbinto wa kabayad ato ning bitayon. Di ba? Di matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit maingon ra man sa Ginoo ikay nag-ingon ako magtukod og kumbinto nya di nimo papalitog slat ang naminaw di ba pila ra man ang 500 para sa SBF dag pila ra man kinang 200 para sa atong DCHS di ba
bugat na lang yung kay na, pero kay wa man na nimo tanduga pasabot ako ino ng Holy Spirit, wa man na nimo tanduga pasabot unsa man imo gyud kong paantuson, di ako ning antuson. Ana ra ba? Ginoo, akong paeskwelahon akong anak, tagay ko grasya matag adlaw. Oy karon kay nasunog man inyong balay, nataktak pag yung trabaho imong bana. Unsa may mensahis Ginoo nimo anak karong adlaw? Maka-eskwela pa imong anak, dili na. Ayaw pag imong dili na. Unsa man kadong makaabot pa kag eskwelahan, kaabot pa ma. Sige, lakaw lang adto kay wa na tay pamliti. Karong adlaw, ikaugma ingon imong anak nga kapoy na, lakaw pag yun, wa pagikaon. Ingka pahuway lang usa karong adlaw. Ana, ikasunod si mana imong anak patay na. Nya mo eskwela pa din ng patay. Ha? Dili na. Nya nganong mabalakam ka na pagbuot sa Ginoo. Pero maghuna-huna sa ka, unsa man Lord ang imong isugo nako karong adlaw aron makit-an nako ang pagkaon karong adlaw. Nabitay nang utanan nako, Pader, diin man gyud ka gasugod anang imong slat-slat nga nahimo na man gyud kang slatter karon. Nakuha gyud ko maghuna-huna na. Ang ako ra gyud gihuna-huna nga ang Ginoo suguon ko niya unsay buhaton nako aning simbahan nga iyang gipiyal nako karong adlaw, karong panahona. Nya mao man toy nabukas akong baba nga islat-slat ni nato, di ako na lang sa tong giubanan. Hangtod karon sikat na kayong slat, bisag asa ko magmisa, bisag asang lugar sa Pilipinas, naagi na imudol nako, Pader, palit kog slat. Ako, kanindot ani. Itunol ba? Itunol nako. Igdaing lakaw, Pader, di na lang ko moadtos Palawan, Pader. Ako na ning itunol nimo, slat na. Nako unsa man ning slat ay nga siya. Ay ikalay mag-igo ana, Pader, bahin-bahina lang na. Ana ba? Di ang akong naong mura nagyog slat. Anya, mag-uol day ko ana. Nga dili na Padersiano ang ilang tawag nako, Pader Slatter na. Mag-uol day ko. Dili oy. Kung mao nay gustos Ginoo karon nga pari pa ko dinhi San Vicente Parish, ako nang dawaton. Total mobiya ra man gyud ko dinhi. Inigbiya na nako din amang ko mamaligyag slat. Maghilom naman lang ko, adto naman lang ko suok. Kinsa pa may muadto nako, wala na. Magsige na sila search sa social media. Asa naman Padersiano? Was la kay baw na paralyzed na di ay agas na di ang laway dire. Ana, ang sa inyo ng picturean nga naglunang sa akong hugaw o niya i-post ninyo, mauni ang slatter, mauni ang viral priest karon di na mulihok ang pikas lawas, ana, di na kasulti. Di mao sa nay pagbuot sa Ginoo anang adlaw. Yang anong mabalakam tana, di ba? Na ang gustos Ginoo mawa ning atong mga kabalaka aron di sa tamahimong daw. Kanya kanunay gitang musalig sa Ginoo kada adlaw. Kay kung magtigom na kag thousands, magtigom na kag millions para sa provision nimo for next years and next 50 years, di na ka musalig sa Ginoo. Adto na ka musalig sa imong tinigom. Kanya malimot na ka nga kanang imong gitigom, ang gusto des Ginoo ipaambit ngadto sa uban. Hangtod na lang hinuon maghimo na kag mga armas kay imong iprotektar anang imong tinigom. Hangtod kadto sang imong kontra nga naghimo sag mga armas kay iprotektar siyang tinigom, maggubat na ta, mga matay na noon ang atong isig katao. Imbis himuon natong igsuon, gihimo na natong kaaway. Kanalay pipila ka punto aning amahan namo, pero ang pinakasentro nga di gid unta ta mangiglain sa tanang tao. Mo bitatong do natay gisagop diri nga foreigner kadto sesyon, di ba? Hapit gud to tuig. Tuig yun. Kapin ang atong pagsagop niya diri, dili Katoliko, dili Pilipino. Karon nakabalik is iyang nasod. Gasto gitaon tatog duol-duol 1 million. Hastas mga allowance niya diri tanan, ang paglakaw lang ato 100,000 ato kapin ato lang to gibuhat ngano man tungod kay igsuon ra gitang tanan.
Karon lipay na kay siya dito, ambot buhi pa ba katong tawhana. Lipay naman kay siya, katrabaho sa siya dito, post pa siya, sila mas Remy sad mo friend, post pa siya dito, nga iya ko nung sweldo kay tag 5,000 na ang adlaw, kung i-convert og piso, nga dinhi ato siyang tagaag 500 ang adlaw, dito 5,000 ako no, pero wa man gyud mo palit og slot, amot lang ka no. Kibaw man gyud ta siya unsaon pagpadala dire. Pero di na mo importante nakig-igsuon ta. Karon 50 na kabalay mga gubaong balay dinis atong parokya nga atong giayo, atong gihimuan og arang-arang nga balay. Unsa man na angayan ba na natong buhaton nga naglisod man sa ta dinhi? Angayan kay igsuon man na nato. Bisag naglisod ta, makahigda man tagtarong kana in taon sila, lisod kayo. Karon malipayo na silang higda-higda. Ang 50 ka pamilya. Di ba? Nasa mga bot dinhi kay mag mission appeal. Nga porti man atong daghanang project, gapunga-punga naman kita, galisod naman kita bayad ani atong project, na pagimanood nga mga parokya nga mangayo nato dinhi og share. Ato lagya pong dawaton kay nga naman igsuon man ta, maginambitay ta kung say naay grasya karong adlaw, di na lang ta magunahon na sunod adlaw. Mato sila si Father Ray Cue atong Domingo, ang ilang nada nga atong donation dinhi sa atong mga kolekta niabot og 189,000. Di ba? Salamat kay Ginoo. Nakatabang ta. Nyag napay gusto ninyong mutabang atong Father Ray Cue kay iatop man to mga 376 man ito, 300 pila to? Basta 300 kapin ang 1,000 ang budget niya. 189 ra may atong na hatag. Basin pag napay gusto mo hatag karong simanaha ato sa ning gialot nila kung naay manood nga mga donations ato na mga ito gahapon diha naman to iniingon 1,000 ni Father para ni Father Ray, ato nang tigom-tigomon niya kung unsay matigom nato karong Domingo or Lunes ba next week ato nang ihatod dito atong ipada aron puno-puno sa ilang bayron ng pagpaayos atop. Tungod kay managsuon ta, sige naglisod ta, pero basin og naapay mas lisod nato mupaambi ta og batasano ni natong tanan, magpuyo ta sigon sa kadang gisulti ni Kristo nga pagampo, tinuod gitang mahimong mga anak sa Dios ug mawagtang ang tanang mga problema sa kalibutan kay ang Ginoo uban naman nato, ang amahan nga makagagahom sa tanan muuban naman nato. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Yung nasugod karon, ako na kang igsoon. Nasugod karon, ako na kang igsoon. Nindota, no?